Ngae loduma izulu lingene ezele uJesu fanele Nkosi nje uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ngoba bangidumisa amandla akhe nomusa wakhe. Kunye nalesi sivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane bami kusho ukuthi lokho engizokuba manje ubufakazi engizobuletha kuliphupho engingaliphiwa nguye ubaba. Kusho ukuthi ngiboniswe ngathi ngisemzini, angazi umzilo kodwa ngathi usemakhaya. Ngiphakathi komzilo. Manje siphakathi khonapho ngizwe sekunomsindo ngale ngaphandle. Uma kunomsindo ngaphandle ngibona umfowethu udadewethu usephambane umkhumbulo. Abantu bayangijimisa abaningi bazama ukuthi bambambe angabaleki ngoba maye ngabaleka umuntu ophambene umkhumbulo uyacatsha. Uyakwazi bazana uyanyamalala angabonakali. Ngalokho ngesikhathi ngethuka kakhulu manje ngibona ukuthi umfowethu nangu usephambane umkhumbulo ngeze kanjani. Mamphumela ngaphandle nami ngazama ukuthi ngigijimisane naye ngisize laba abantu abagijimisayo. Engikuthile ngithe hey uthe maye ephenduka ebona kuyimi yazi wagijima ngamandla wangena endaweni eminyama. Maye ngene endaweni eminyama bengithi uJesu Kristu inkosi kodwa besengicimezele ngathi ngiyakhuleka ngithi uJesu Kristu inkosi. Manje uthi uJesu Kristu inkosi bekuzinsaba ezimhlophe zimchaye na kanje. Ngathi uJesu Kristu inkosi kuzinsaba ezimhlophe zimchaye kanje ngathi zinsaba zelanga. Ngigijima kakhulu lami ngigijima kodwa mina bengigijima ngivala amehlo kodwa ngizibuza ukuthi ngigijima ngivala amehlo ngiyakhuleka ngithi uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi. Maye wagijima waze wafika kwenye indawo lapho kule mizi khona eminingi kodwa njengoba mina bengigijima bengivala amehlo so bengakwazi ukuthi ungene kuphi umuzi ngoba bengigijima ngikhuleka ngithi uJesu Kristu inkosi kuphela ukuthi uJesu Kristu inkosi ngemva kuJesu Kristu inkosi uJesu ukukhanya lokho yena eminyama phakathi kwendawo leyo kodwa kukhanya makubuya kumshayi kanti ngathi uJesu Kristu inkosi kukhanya kumshayi. And then maye ngifika lapho ngapho kungena nje komunye umuzi mangena ngathola kulabantu begqoke ngathi nyanaka kahle lapho akhuleka khona ichurch ngabantu akhuleka nabo bagqoka ama-uniform labantu soze ngisho ibandla bagqoka ama-uniform laba bantu. Ngakhuluma lo mcela omunye umama abuza nje mama azange ubone umama okanje ophambane umkhumbulo ongenile la wabesithi buza kulabo baba mangihamba kulabo baba abahleli behleli ngathi bayacula bengathi bahleli kungaqedakala izitulo zabo nje zihlangene kanje behleli. Manje ngiyabuza baba nangikhumbula isitulo ngabuza ukuthi ngazibuza nje kuthiwa wangikhomba isitulo mina ngifuna umfowethu yena ungikhomba isitulo ukuthi ngihlale phansi. Vele ngikhanya ngikhathazekile ukuthi uzaza ahambele umuntu ngoba umuntu ongekho kahle emqondweni uyanyamalala bazalwane. Then ke ngabe lokho engihleli khona phana manje lokho engihleli ngezwa uyahleka kwenye indawo kwakungathi sokule rondo nje irondo elincane khona lapho uyahleka kwenye indawo lapho ngasho ngasukuma ngahamba khona manje waphuma se-right bazalwane bami. Ngiyambonga uThixo uJesu Kristu inkosi ubufakazi bakhe.